ideš kako sa... Ja ću ići 5:30, 42 km. Aha, misliš? Sad treba nekog da vodi. Idemo svoje 20 minuta samo. To je jako sporo, to je isto 4. Dobro, Veki, nemaš samo nas da... Ajmo slikamo. Drži, Jarica, ja slikam. Da, pratiš njihov tempo. Tako da ne znam kako da vidite ovog Bojana. Slav, rukavi. Mima i Đorđe. Slav. Ne, tako.